Draga braće i sestre, rodoljubi i saborci, pozivamo vas da se okupimo na Svetoj Ravnoj gori, kako bismo zajedno obeležili Markovdan i odali počast našim slavnim precima, koji su se borili za čast, slobodu i otadžbinu. Na ovom svetom mestu gdje je buknula prva iskra otpora protiv okupatora, setimo se zaveštanja naših junaka i obnovimo našu veru u pravdu, istinu i ljubav prema Srbiji. Dođite da zajedno podignemo zastavu slobode, zapalimo sveću za upokojenje i molitvom, pesmom i bratskim zavetom pokažemo da nismo zaboravili ko smo i odakle dolazimo. Vidimo se na Ravnoj gori da zajedno sačuvamo duh onih koji su se borili za nas. S verom u Boga, za kralj i otadžbinu. A kad dođe mesec maj, Ravnom gorom tad je raj, pruže nam se lepa slika sa Dražinog spomenika. A kad dođe mesec maj, Ravnom gorom tad je raj, pruže nam se lepa slika sa Dražinog spomenika.